Petrazoné e brezhoneg e miz even. Setu ur pezh a vo kinnig deoc'h war brezo web. C'hwi zo bet ba brez kredapl a tolet ur zal war vourlen, a sko war plougastal, a ledenez kran pel ur c'hoaz, pegen brau a peo rus. Et piou ne jonj deus emganou ar brezal. Gant al leorman a viet kaset de heul Anton Ruelan hag an vorenou e yaouankis. Nistor kri a fromus skrivet brau gant a berve gwegen hag a dalveze pris dazon a brezonak, zur a neke mate. Ai an amzer vrao, diom da bourmen, ar vordig ar sterizol gant maioen skrivonierez a vro kemperle. Bon istouer e kas gaetik e c'hoar vihan betek ar vilingour. Met ne vo tchot dizanger ar boumenadenn ban natur. Uller bihan plijus skrivet e brezonek brau hag ar roio c'hoant d'ar vugale da len romantao. Setu deud ermez pladen gentan kellen Nicolas e unan. Liou ar skeud I hano. Neus ket kalz albumoù rap in brezonek hag un tolker. Blant l'ar sonerez Melkonius a kinklet brau me mare digant podlandudek. Gant ma vo rewal goude mar plech. Avarones a rolenez gwe o belek en deseg gwe o belek din la retornez farn beler I hit a mes prazo e de bares I dalin a oulo Senegal hon nor mar ne oe kalon ne va hawa rege pi o belek a lavar e pa o gane gran. Ah, c'est une rue et miséven. Et mon néolopara a guiré en deve choubrem. Santé de mestra et moi en vacances faute stade neketa. Pour Australia. C'est vro d'avant d'avoir la dernière vacances oiseux. Bon. Comprendront n'est qu'est possible à tout d'une monde du monde. Mais c'est perag et pe dans la honor d'avant d'ober un tom trop vers vidéo you Glass Nature Production. Aïe, et vos moyens dur monde avait agi quand y en il dut à Lisa et peine à l'arbide. Bébé dans si chaud un darvou d'aga chomo pas de pelle amzer et ma vorenou. Di bawe on bugel tout et yon war vor hag yon deus plujan, mais ar vechement on eus gred an aoudegez gant ar well shark pe ma feldor ar rinkin balum. Ganto, et be filmé ce que nous brau merbed, l'air mazer des pluja gant delphine et drenkin et bauted, pe quoi crocodilite. Eus Perth da Fitzgerald, en ar dremen drikari Ginny pe Exmouth, moen vo dior mont da fouet a bro Australia. A pe adra a zo da chom bammet dira gar vidéo youman. Varenchou Australia. An euliaden e brezonek da ad kavout var YouTube. Ur bern d'ar voudou a zo er marement e breiz hag e lechal. Met unan a bouez e bet ar sinema. Festival ar filmou e Cannes. Lenaik Pastori a Karen Moss, dio studi rezet tik gant ar sinema, a zo bet vuse ar bloatremenet hag ar blaman ie. Mor gant koten neus a terse d'ane a rog ma lorfen evit Cannes. Displegañ a reont deomp penaos in deud a benn avant vuse, pe seurt tergel c'hazo, penaos e tremen evit kuir war ar festival, a pe seurt film o deus rak treset mont da velet ar blaman. Un atersaden da kavout en abaden rebel ganti war Radio Breiz. Me avait un raffetti c'est au Kentor penons strasse paillet quoi kentu hag an tapiz ru. Rui neuze war ar pemde neuze penem gavereno peta un tamm o imki jamzer. Ba zelet ar mua fumon poussup pere digoust neuze pa ur vech er duze a retetium choaz war l'arien ar bieji vid ar fumon eus rand da velet a neuze red jeudi pegeit domzer an euzet. D'or ur rize an c'hoario tol iri un de. C'hoario e l'air zobrement a netcheu posub an avain rar anue. J'te bra ki ma mat en em gavout assemblès ba noziadao ispicial avait dizoloain trao neue. Ya, me netcheu ez kavout un drasen e brehonek ti ur vro bro sanbriek en deus sonjet den nor. Quand i get vet jeté, noziador c'hoario e brehonek a roude mizio dija, hag evo un noziad zivean e miz meheven. Neuzen, mo peus roan de gejal jet tud, komz brehonek a c'hoari o tol, ima avedor un darvoudement.
Emgao d'un nunek avis me heven a dal erreur tregon noz et ti ar vro san briak.